Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga orasyo amin papagayam, kablaawan da kay amin nga awan labas. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ara pauluan. Jak kayat ti may stress. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Apay daytat agkararwar kay ti parbangon. Papanamaya bike. Saan ay nagpakadak mo tananang? Akada parbangon ti panagjogging, uno pa nagzumbak. Apay, sana mabalin ti aldaw. Nagpudo mo tangay ti panagjogging no kasta. Kat ijay kayo linong no agjogging kayo. Ninanang mo't. Linungam nga ron amin na kalsada. Babalin mo't, ajay kunada jogging on place nga men. Ay nananang, pakasiksikuran nyo ayang amin. Maka-stress kayo mo't. Diyak kaya ti may stress, iso mapanak man langan. Amangan mat, numatiktikan na katagar-aram kan ka, kat umay na kanto surut-surutan. Hinton kwan, awanan. Negative kayo launay nanang. Apay, awan ti pa nagtalakyo kanyak? Awan. Anya, stressful kayo mat. Unay daytan kaka. Inbagpay kada kayo tatang tamawatan dak. Ni nanang. Jay lagat atap ka nag-negative ta muna. Apay aya. Di na ngamin kaya't ama pa nakag-jogging o nag-zumba. Parbangon ngamin dagijay. Dito'y kan abaray nga agjogging kan nagsalat tap na awan riray. Kaslak-lago uyungan ano dito'y balay. Kadamot na tasular tayo. Lalawa mo ti paraangan na pagrikursam nga agjogging. Kan agsumba ka di tasalas at nalawa mo. Iti kasta. Awan mapasamak ariray. Nagalas mo tatang. May mayat mo't lang itirwar Kan diya kaya ti may stress dito'y. Lapdan na kamot nga raw ti inam. Bagbagaan nyo man ni nanang tatang. Na istrikto launay. Inton kwan, nakinobyo ako, makita na. Ay, day di mo aramidan, taubing nga pa'y anak ka. Ay, bakit akong tatang? 25 ti taon ko. Di oray mangkat makiasawa akon. What? Ay, unay day tan kaka. Ay, jak kayat ti may stress. Isa, jak kayat ti agpanunot, iti noan niya laditan. Unay day tan kaka. Saan mo nga istriktuan jay anak ta mga numapanunot na ti makiasawa. Ay nalakay, istrikto ang manuno saan no agampang talagang aramidon na. Amumbat lagayam day ta. Masapol amaawatam. Ta amumutan ti daddo mga anak ita apanawain. Kitangken ulaw ken nalalaingdan ngem dagiti naganak. Ken isuda pa yan ti baos. Ay, jak kaya ti ma-stress bakit? O naydaytan kaka, angam no siyak saan amabalin dayta. Makamuka nga raw. Ay, pong ilak ti sara na no sumangdo. Apay nuang. Bakit? Ada sumangdo no kasta ti aramidam. Unay daytan kaka. Bagbagaan ka, beke. Anya man ang daytan nanang? Di ka makinin naram itirwar. Tadamot balay nga umayan ti mangkursunada ken ka. Saan nga iti kalkalsada? What? Awatin yung nga tamot. No daw may mangarong kanyak nanan. Apay, makaas-asawa kan. Takas lakayat mong tagpaaram. Tilay bagbagayo mo nanang. Agin didi ka mat. Angam jaklam mo Apay ka di akanayon da kasisi imon nanang. Sana panang si imtar aramidek, no di kat panang iwanwan kan ka. Taama nga, no agbabawi kan to'y tiudi na. Ay nananang, amin atao, kat ada pa kay lawanan. Kan amin atao, kat ada pagbabawyan na. Apay, kaya't mo ti may lawan bikay. At sinumot nga ti mangayat nanang. Sika, nga men,
Mariknak, akas lakayat mo ngay lawan tabagem. Naidaytan ka. Para makita ang tatang. Kay, No may nakpagdatunan dito'y balay. sinaw tidak nakamatag. Ninanang tikunak. May parit ka no tagarim itirwar. Kita akman nga rod, no di naparitan ni Melvin nga may dito'y balay. Apay kita paritan nan kay. Umaylag pa sermait no kas pangarigan. Imbag pa'y kada kayo tamaawatan dak. Ninanang kat pulos. Awan pa nakaawat na. Unay daytan kaka. Imaya kon aditi balayaw. Tapno awan may bagbaga ni nanang mo. Una, kunakti din no ni Melvin ta umay. Tay suti kay kaya da. Talaga analay nga sumaun ni nanang lito. So pasensya mo na. Ha? Anyangay nga ron. Ipagpagapokkan ka Anyat orasan. Kita nyo dita, wall clock ananang. Saan nyo adamagan kada kami? Itay pa'y alas 11, ngayon ba'y nilito. Apay, di na pa'y lanay bagati gagara na kanay, alas 12, pangaldawon, madamdama, ang mga numay mo ni Melvin. Ha? Aywan. Diyak matan napuputan ti oras. Sige, Vicky. Agpakadak pa'y. Umayak tamarin. Ay nasaan mo asan-saan ti umay ta, adumo ti matrabaho. Ha? Ninanang mo't, kasla diyo kayat nga may nilito. Kanya ngay mo tumay naku no busy mo't amin na tao. Saan ang mo ta busy nanang? Ay kasjay, adaw ti matrabaho bikay. Unay daytan kaka. Ada text ni Lito, basaak. Agkita talaangan itirwar tanasaysayaat. Narigat ni tabalayo ta, agsiin ni nanang mo. Ay, sumbatak ni Lito, makisinara ka kan kuha na itirwar. Kasanulangan, numaamuan tanarang kantatang mo, nga dagaya man relasyon ta. Anya kumangit tinasakita bakrang ko. Amin na tao dito'y lubong kat agturong dita. Mas dawak Isong agtaray talangan ta na hustuan tamutan ititawan. What? Mayatak itidaytan ako ng Lito. Inton bigatan. Apurado ka mo't launay. Timing mo't Madi ti timing ako nam. Ta ad-adangawan mapasamak. Nasaysaya at tibiglaan. Tada talaga ti mapasamak. Kasano nga rodan dagiti gamit ko. Bay am tagamit ditan. Anya? Madimot Sige, makamu ka nga raw. Kastoy laangan. Mapantag jaging inton bigat ta itugot kung dagiti badok. Sige nga raw. Unay detan ka. Nay apay, rumwar ka manan bikay. Sipsiputan da kakanayon nanang. Siyempre, inakmanan ag jaging. Apay nga raw, nga dapay bag mo adakal. Pagsukatak mo't ano maruso pak itilingat. Di pa lang amin dito'y balay ti pagjagingam. Tanog lingat ka, kat makasukat, kan makainanaka adagaws. Madi dito'y nanang. Nasaysayat mo't lang itirwar. Iso ang mapanakon. Talaga napanan. Unay daytan a babae. Si Kamol lakay. Kita umot atar aramidon ni Bikay. Agparparik na kanya kasabalitar aramidon na. Nang runa kat adaimot na dakkel abag itay rimuar. Akasla makitaray. Makitaray mat ngay bagbagam. Managatap ka launay bakit. Gusto di ko na ni Vicky nga anak ta. Ang negative ka launay. Para makita tilangam no damilagro nga aramidon ni Bikay. Ay na bakit. Istresem na ti bagbakay. Nanyaman day ta nga at-atapam. Ikatam di ta panunot mao. Ay agao kakit din ta mangantat. Una day tan kaka. Kita jay na pan nagjageng awanen. Madamapay siguro nga agjagjaging Agmalmalumayamot ti jageng. Dakin ko na day taan, o may sanga oras, o may sanga aldaw. Adayamot may sangal daw mo't nagjageng. Ay nabakit, tila pa kasi sikuram. Ada na jay anak ta. Amu na ti kanawan kan kanigay. Isabay ang talata ka day.
Makaamu ka nga rodon Makaamu ka no ada milagro nga ramidon ti anak ta. Anya lakay. Saan na nasimbangpot ni Bikay? Ang mga nung nakitarayan na talaga. Panunot mo la dayta. Saan mo mat nga amaw no ada na patag nga inaramid na? Awa mo timbagbagana. Damagak man kan kalakay. Nungay nakitarayan ni Bikay. Anya makunam. Ay, padaanan tan ati apo. Anya? Apo adagaos? Kastalaang timakunam. Kaslawan anyaman na. Pagbabawyam to do nakitaray ngagpaisaon. Sa paisan ama pagtalkan ti panagrup-rupa na dya alito akayat na. Anya nga raw ti kayat ma. Agpaka-istri sakit na namang panunaw. Ay awan Ang mga numaatake akpay. Sika abakay no kayat mon ti maunat. Tasigay. Agpanunot kay ti makapasakay ti ulaw. Oray daytan kaka. Anya? Oray lapdam no sokirin na kamutlaang. Agpungtot ka lang. Ket amangan numadang rampay. Iso ano anya man ti kalukwan ngay naramid na. Makaamaw ni tibiyag na. Kastalaang timakunam. Ulitak bakay. Oray kasanaw ti kinasaya at mao. Oray lapdam no jay tumalakayat na tiaramidan na. Agpungtot ka lang. Ket amangan numaunat ka pa. Ay unay daytan kaka. Lito, sumagmamanon abulan, manipod nagtaray ta. Kani, agkokol kan agtetex manon ni nanang itay. Siguro, kaya't nakapagsasawan kan pagawitan. Sigurado day ta, Lito. Ngamnong ka, jak ingkas kaso. Kan saan akong nga gawid talaga. Nasaya at launay. Ngam siyempre, madimot ano kastoy latan ti kasasaad ta. Masapol nagkasarta mo't oray huislaan. Saan? Anya? Tak-tak lang dayta. Anya? Kasta ti makunam? Jak kayat ti ma-stress, Vicky. No kayat mo ti ma-stress, sika lang. Di nakiraman. Anya ti kayot mo asawan, Lito? Basta agdan natalatan narigat ti agkasar. Ado ti lakadem nga awan patinggana. Ado atao ken opisina ti papanam. Kas kada seminar. Makabannog, maka-stress. Anya? Gastos pa. Imbag kumano may sala atao ken opisina ti papanam tayso. Gumastos ka lang arodain. Mataktak ka pa. Stressful. Unay daytan kaka. Apay ngay mo't, asan saan mo ton tagawid iti rabi? Kat aging galay alas 4 ti trabaho. Sikamat, Vicky. Agrelaksak mo narigat ti ma-stress kanayon iti trabaho. Diyak kaya ti ma-stress. Isa di mo nayunan ti pan naka-stress ko. Unay daytan, Lito. Sapay agdadagsanak. Di nak-stressan ko na. Tas saan ka narwam ang mais-stress. Anya? Ti kunak agdadagsanak. Katanya kumangay. At nagayam ka dinam, isong agdadagsan ka na. Kastalaan dayta. Kaslaawan anyaman na ka? Anya nga rin ti kayat mo? Agsangitak? Ay nabiki. Diyak kayat ti ma-stress ko nakmanan. Saan naksamot ton ngay ayaten? Idinto ta idi. Nakasaysayaat ka, nakatultulnog ka, nakasingsingpet ka, man nakaawat ka. Ita sa balimot ton ti style mo. Awan nagbaliw kanya. Kastoy ko na sigod. Kansyak di tao, di na kaya ti may stress. Awan ka di ti planom para iti ipas ngay kunto? Anya kumangay. Saan anasaya at ti panagrasrason mo, Lito? Diyak kayat ti kasta, may stress akmat. No di mo kayat, aramidam latan ti kayat mong aramidan. Anya? Iso ano kayat mo ti agtalinaed iti sidong ko iti agnanayawn. Sumurot ka iti pagayatak. Tano kontra anak, agawid kalangan. Diyak kayat ti agbalin a martir iti denam, Lito. Diyak kayat ti ma-stress iti denam. Iso ano kastan ti style mo? Sa anak abumdeng awang panaw ken ka? Go! Unay daytan ka ka?
Dayta, ti ibagbagaken ka ide. Anya ngay ita? Nalaing kalaunay ngamen. Alala, bayamon bakit kakaisura nagsublain. Pinanawan na nadya alalakay. Napanla nagpasikog. Bay am ngarudain tanalpasan bakit? Saan na may sublay tinalpas? Sa bayan tayaw. Ikantay ti gundraway ti anak tangag balbalew. Ken mang pasayaat iti biyag na. Unay daytan kaka. Ay na, makapa-stress ti naramid mo, Bike. Ita, simmangpet ka. Tapno mangted ka manen iti stress. Unay mo day tananak ko. Tulungan dak nanang. Kaya't ko talagang tagbalbaliw. Saanan ang maulit ti saan anasaya at anapaspasama. Talaga akasta. Makapasurod nga style. Amom adakas ti pagtungpalam. Kat inaramid mo latamot. Kasta talaga. Intun lalpasan ti amin. Kundi babawe. Ay, jakamukan ka. Amom ti sinerkam. Amom met ti rumwaram. Nanang, pakawanandak. Tatang, balbaliwa kung ti saan anasaya at nga style ko. Nasaya ata nakamiris ka anak. Sige, tulungan da ka nga agbalbalew. Mga baruanan ako nada, kasta talaga. Bayam ta sinidir ditan tawan na sayat nga ibunga na. Iso asi ka bakit? Yan tangay nagsublay kan agbababawi ti anak ta. Ikantay ti gundaway na amang ipakita iti dayta. Ay, awanan ti makunakpay. No di makaamu kayon. Unay daytan, kaka. Unay dayta na talaga. Husto ti kunan nilakay mo, nana. Ikanyo ti gundaway ti anak yo ang mga barawanan. Ta narigat mo no laksiden nyo kat agbababawi lang arudan. Isada kayo akas ka ni Vicky papagayam agpanunot kan agamiris kayo tapno awan pagbabawyan nyo. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Jak kayat ti may stress. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.